Hadu lai kenta ka simpor ka meeting hapdeng Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu bada Presiden Donald Trump nen ka janmit Washington DC. Banja tai halor ka karai bakin sim Persia ke Iran. Bad pin kre biang kari Amerika ban pa sakawe ka jhatma simi Middle East kam ke Iran bakane kade ka jing sedang jong ka thamaba. Bad kam ki khobor ba penbor Benjamin Netanyahu yaw Donald Trump ban terno ya ke Iran ki khobor ki ba kambnia kat kum ki khobor laong bah nin ke janmit ka khatway trik rimpang arajara phon riu kala simpor hadu lai kenta ka meeting hapdeng Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu bada Presiden jongkari Amerika Donald Trump haka bagi khobor ki lakam baka jingi keren ka debet balada ke Iran kam benjur ya ka deal kat kum ke jingkwa jongkari Amerika bat ke Israel kum tada uternem jong atma en satit teng kine ki art li kiri ya ke Iran bat kan dekan dei balah to ke Iran ke bakan jubab bat ka rai hakasin ya keren ka baar hadin baka kentaj haka ji keren ke ban ningkong halor ke uranium enrichment ke baka Iran ke dang yai pen pan yajbe syakmat pan sna tirthma nuklear klem da sngap pat pen sngawe ke jingkren bat ke jingkwa jingwan turklar jong keri Amerika kum taru keri Amerika mentakla pen kre pan phabiang sakawe ke jhatma syam Middle East kata hadin ke jhatma ke USS Abraham Lincoln kata ban pen kre ya kene ke thma Persia Iran kadba ke Iran kelakam bakane ke jingpen kre jong keri Amerika sakane ke ke jhatma pan pha se Middle East kade ke jingstang jong katma ke Iran ka penrem ru ya kane ke jingle jong keri Amerika ka meeting hapdeng Prime Minister Benjamin Netanyahu ba Donald Trump kampat kut satya haga bakin sapteng biang ru menta ke sengi haga bau Benjamin le kenduru ya Secretary of State jong keri Amerika Rubio kata henin kasni syuabane kendu ya Presiden Donald Trump bat ki khobor kila ongru bau Benjamin Netanyahu la penbor ya Donald Trump ban ai dek bateng ya ke Iran kata lada kentaj ya ke deal bat ke Amerika bat ke Israel kla yoru ya ke ke bak lakwa bak layo pantit ya ke helikopter bat ke tirthma nagari Amerika ke Amerika kala pen kre bun ki air defense system ha Middle East na mar ke Iran ka berngem ban ter na phang ya ki ketem sipai jong kari Amerika kat baki don ha Middle East kata la datang susdang ban keta ke Israel bat kari Amerika ya ke Iran kum taru ke ke ban dangja nang ne syakmat tong na api kwe pat ki khobor ki ban dangwan ku blai